Sanibonani bafethu, and this is your boy Ukatlego Ntariana Mula, aka Mr. Soweto Kafela ya Motseba, aka Mr. Cool himself, to welcome to a PSE channel. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Angithi yazi ukuthi thini sithi Soweto sikhetho bafethu, and please click on the membership button to become a member and get exclusive content. Pull up Oketa in Chill Studios to do your own podcast. Pull up to do music. We have merchandise. Sine vibe. Namhlanje ke ngihamba nomuntu ohamba nabangabonwa. Umkhulu mina ngihlonipha bomkhulu ngibawiza kanjalo. Sekazongitshela igama ngifuna ukushaya lightning phela la ngiyabonga ukuthi uzile eshowini ye youth. Bengicela ubatshela ukuthi umkhulu bani. Umkhulu ukhule kanjani, nimhluphe kanjani idluze entila yothwaza. Mkhulu Vukuzane impilo zabathakathi silane semhlolo imvukuzane yavuza abafasi namadoda la ngihleli khona endaweni yaseRustenburg, kodwa namhlanje ngila phakathi ngivakashela insizwa endaweni yaseSoweto Sikhetho njalo bazothola kabanzi ukuthi kwenzakalani nasikhuluma ngabomkhulu noma ke izinto ezephila sitholakala kanjani. Yebo mkhulu. Yebo mkhulu, msobe ngicela ungitshele likuhluphe kanjani idlozi, because abanye bathi belibahlupa idlozi bebangaboni esikolweni, abanye amabhuli, abanye bebanokuhlanya kancane ngingazi ukuthi wena no lengakusho nje ngiphuma ekhayeni leminyaka. Okay. Umama bekayinyanga, ubaba bekayinyanga, ngisho nje ukuthi umndeni wonke sikhula vele kuseminyangeni. So idlozi lingihluphe ngisesemncane kakhulu nangicabanga kahle nje bengino 9 years ngaleso sikhathi leso. Ngisathanda nje ukungena isikole ngoba phela sasingena late leso sikhathi leso. So uthi umama ke nakaye kuyothwasa bathola ukuthi nami idlozi selingenile. Sabese ke manje sesihamba sonke saya kuyothwasa. Uthwasa nje make nami sengivele ngenile sisenza into eyodwa. Lapho sasiphumile ke ngikhumbula kahle sasiphumile sathwasela endaweni yaseMozambique. Lebe sithwasela khona, so kuye kwaba nzima nje kakhulu because I have to ukuthi ngidrope out esikolweni ngihambe ngiyothwasa. Phinde lucky enough angizange ngisole kakhulu ngifike ekuthwaseni ngoba lento bekuyinto lesegazini, ngoba kunabantu labangenela ukuthwasa kube ukuthi lento ayikho segazini bayayithanda. So la kimi lento ifike yahlangana ukuthi lento isegazini and futhi ngayithanda. So ngathi lasambe sekuthwasa ngiqaba ukuthi ngikwazile ukufika noshweleze edlozini bese sengiyabuya ngoba ngikhumbula kahle sahlala eMozambique nje qabanga hlala 3 months. Ngabese sengiyabuya ke manje sesizothwasela kuphi phakathi eNatal bese ngithwasela khona ngwavuma le ngifike ngahlala khona ke manje duzane nasekhaya ngihlala I think ngihleli almost 3 years. Ngisafunda ngokunyanga nakhona ngisesemncane. Ngafunda ngokunyanga ke ngabese sekuyehla isimo sokuthi kungihluphe kwehla ngabese ke manje sengibuyela kahle esikolweni le midlozi kuhlupha. Hayi ngaqhubeka la esikolweni ngathi nasengiphezulu unyana futhi emabanga phezulu laphinde labuya ke manje. Njengoba ngisho nje ukuthi ngitshela ngesikolweni bengazi ukuthi esikolweni ngiyeleni. Abanye bangathi ngiqedile kanti angiqedanga. Ngokhathi ngahamba ngaphuma ngebreak ngabese songiyogqila enyangeni. Njengoba ungibona njengamanje ngibhizi ngenyanga yesemabhizinisi akhona siyawenza kodwa nje into lengibhizi ngayo ngigaya umuthi nezinto ukuthi abantu baphile babe right empilweni. So sifuna ukuzwe ke mara mkhulu ngitshela iqiniso. Kule season lesiphethwa amazinyo yini home remedy esingayenza? Amazinyo esabuhlungu njengoba kubanda kanje. Singayenzani? Ake ngisho kuphakathi mkhulu sincede. Siyafa na. Ngeke ngisho kakhulu la kumida ngoba kuyabungathi sengiyathwasisa ukuthi nawe uphethwe into ethize kufuna wenzeni.
kodwa nje wena ngizakubona nasesicedile nangihamba uzohamba right. Ngize kusho yena. Yeah. Ngizanitshela enye episode kusasa cause Yeah. okudaba omkhulu Ufuna inyama babone uzodla inyama. Njengoba lathi uphethe izwini izolo namhlanje uzodla inyama kusho ukuthi izinto zikaMkhulu zambe right. hayi ngiyakusaluta elemkhulu ngitshela ngibona abantu abaningi be-MK ba like abomkhulu nani. Yeah. Hey marani bafethu wani senlo yeAfrica masenasiloya. Guys come on. Ngibona baba round iMK ba busy ngemission ngebayo ngeimpepho abanye bahlaba amasodi phansi. Why ningasikisi isivoteleni kahle bafethu? Angeke ngene kakhulu endabeni zepolitiki ukuthi bekwenzakalani kodwa kuyinto nje yendabuko ukuthi abantu besintu nabazokwenza into baqala bayimsamo baphahle. So uma kuvuma idlozi asibayekele idlozi lidlale ngabantu. Hey Yeah. read between the lines so sharp mkhulu ne wena bekunjani ephehlweni like impilo yakhe esephileni because yazihlala ecansini awubuyile TV na nivuka ngesikhathi sithile ibhudlu thile intwazi. Yeah. Kuba lula manje phehla lami. Kuba lula into uma uyithanda isegazini kuwena. But uma ngabe kuyinto lofuna ukuyenza ngekuthi ubona abantu beyenza abanye kuzoba likhulu. Yes besihamba ngenyawo besingagqoka amajezi silala phansi into nje ukuthi manje futhi sebalala kahle ngoba sebalala ezibhonjini sebukele ne-TV yeah babukela nema-TV baphatha amafoni. Yes. So thina bekungathi nje usejele but ngethi into uyithanda ukuthi uyele ini ephehlweni. So besikwazi ukuthi sihlala phansi ecasini ulala ecasini awugqoka ijezi uvuke ekuseni lo Yes. ya uvuke ekuseni nazithi nje boma 2 sovukile kufuna ubasa umlilo ufuna ukuthi nawabuye ekuthwaseni ke uyavuka ekuseni ubasa umlilo ufuna ugeze ufuna uphalaze ufuna ufuthe ufuna uyophahla yonke lezi zinto nje ukuthi ukhiphe idlozi kuyagidwa okuvuke ngo2 ekuseni uzodiyolala nini ke. So ngisho nje bosesijwayele nje ukuthi vele akusi into yokuthi uze kuzolala noma uze kuzokwenzani uze esikolweni ngoba phela nasikhuluma ukuthi uye kuyothwasa usuke uye esikolweni. So ke kufuna wazi ukuthi ekugcineni kwakhona kufuna ube nemiphumela ungene ema test. Nasikhuluma ngema test ke ekuthwaseni kunesikhathi ukuthi kufuna uyogubha umngamazi. Umngamazi labanye bayawazi labanye abawazi. Yini Umngamazi isihlahla lokuhamba ukuthi usifune ngedlozi. Abakutshela ukuthi into ekanjani kodwa isihlahla losifuna ngedlozi uhamba uyosifuna kodwa ehlathini. Wasiphasa wasithola leso hlahla leso na uhambe negobela yakho uyabuya kusho ukuthi sowungenile ku stage number 1. And then nawusuka ekufuneni umngamazi bese soyagqoka uyaluka bese soyagqoka umngamazi nawusuka lapho so uzawubamba indlela kufana nokuthi neingoma zakhona zihlukile uyangizwisisa ngeke nje ukuthi ungene namhlanje ekuthwaseni wena so uhlabela ingoma ezekuphuma uthi ekhaya bangilindile ekhaya bangilindile ufika nje sebakulindile ekhaya so ngisho ukuthi kunezindle ingoma zakhona kunengoma yekufika kuthi usakhalela impande. Na ukhalela lempande sube sikhuluma ngalo mngamazi uyangizwisisa ukhalela impande lapha impande yamkhalela impande na usuka lapho sozokhalela imbuzi manje lokufanele ukuthi sestage sesi2 leso istage sesi2 lesikhathi sokuyothwasa khona kodwa usuke sowusukaphi usuka endaweni ukuthi uyile lokugubha umngamazi so ufundile izinto izinto ufunda imithi uza kahle bese sekufika esigabeni ukuthi sekufanele ke manje uyothwasa so udlintwaso ke manje ngesikhathi sekufanele ukuthi uthole imbuzi yakho uthole imfihlo yonke lento uphuzo uphalaza nophuzo uphalaze kusho ukuthi futhi abanye abantu baye badideke awuphuzi kabili nawuphuzo waliphalaza soqedile so inyanga noma kuthiwa izinto zakho azihambi kahle ufuna uyolungisa ukuthi yini into lefasile awukwazi ukuphuza uliphalaze kabili. Right uma sowudlula lapho kulesigaba leso sowuphuzilwa liphalaza ngesikhathi sozokhalela ini ihawu lakho sowufuna ekhaya manje sokhalela inkomo yakho sowukhalela ukuthi sowufuna kuphuma uye ekhaya so ukuthi kunesigaba zakhona nje ngingazibeka ukuthi zika 3
ngizona ukuthi izimqoka yazi kantathu uthi ushaya kulokhunjana ungamazi bese uyabuya uzodla intwaso bese soyabuya sokhala ikomando soyekhaya so ezinto lezo sizenzile kakhulu labanye bazakubuza ukuthi kodwa umkhulu mara abantu izinyanga siyazibona zihisile zifake zonke lezi zinto zifake emabhithi yonke lento bafaka emahiya ini bese siyafika thina ubona umkhulu hayi kodwa umkhulu waye akayifaka ngalezi zinto yes so nangebeka kancane sesibadala kulendima ya sesibadala kulendima that's why ukuthi ngeke usasithola nje sigcoke emahiya senzani sinesikhathi sekwenza umsebenzi ukuthi sigcoke emahiya uyangizizwa kodwa manje nje silento seyila igazini seyakhela la igazini akusekho ukuthi ufuna sibonakale ukuthi sesibona ngomsebenzi that's why kwavuka legama lethi imvukuzane ngoba into ehamba phansi ibonakala ngomsebenzi ngithi imvukuzane kumenzeka nje nangabuze engekwa nawo sengayiboni ngemehlo ihamba phezulu ngoba vela ihamba phansi kodwa ubona mina la ubona mina kusho ukuthi ubona imvukuzane phela ngoba ihamba phansi and then ubone ngomsebenzi ukuthi idlulile sengisho ukuthi that's why uzothola ukuthi thina nabanye awungeke usibone sigcoke izinto eziningi ngoba sisuka nazo kudala lento seyile igazini silent so awungitshele leyo kike mkhulu sivele sijampele khona endabeni yami nawe lebe sixoxe ukuthi uzongixoxela ngayo ukuthwala ngifuna ungihlukanisele ukuthwala ungitshele ukuthi kunokuthwala okanje kunokuthwala okanje because kunomunye umuntu ungitshele ukuthi kunokuthwala ukuthi umama nobaba mabalalana isibhoko sithatha ama sperms wabo yabo kunomunye ungitshele ngesithwala sebheki yabo so ngasicacisela nje ngokuthwala Kumvukuzane phela zabathakathi sisekhona la endawo uyayisho le ngama ehlindida phela ngoba Soweto ilokhu njalo elifana lelinye gangster what Soweto sigetho Soweto khona lapha usemnandi sikhona sivakashile sikhona la uma sikhuluma ngekuthwala sisuke sikhuluma ngento le bandeke kakhulu noma ke into lenzima noma ke into le sensitive ngalesikhathi lokungadlama ngayo kakhulu futhi ukuthwala kuhlukene phela ngizawukhuluma nje ngami imvukuzane ngiphethe ithwalo ziningi kodwa zinekuhlukana kwazo angisiphile zikhona lezi ingozi uma uthwele impilo yakho ayisafani nakuqala uzophila kahle ngithi uthwele kodwa futhi kunechinjo lokufanele ushintshe kuwe there is some consequences lezivelako after that ukuthwala and then lokho kuthwala lokho kuhlukene kukhona kulema consequences la right kukhona nje ukubona manje la uthwele lana kukhona singasho nje kukhona ukuthi uthwala ku contract nasikhuluma ukuthwala ku contract ayikho into lizakwenzeka kuwe ukuthi wena ufe nje kuphela usuke uzinikele ngawo usayina icontract kunendlela ke lokwenziwa ngayo uma uzothwala ngecontract ngabe nje ukuthi ukhona ukuthwala ngecontract kukhona futhi nekuthwala ngawe wena self kukhona ukuthi kuthiwa uthwele ngamaboys kukhona ukuthi uthwele ngenyoka sekukhona ke lengayisho nje ngibeke futhi ngidwale kakhulu ngayo ngoba ama short girls ngingama short girls ngiyathemba ukuthi eSouth Africa yonke jikelele kusengimi ophethe ama short girls no ngihamba ke so ukuthi ngihambile short girls akhona sengibekisabela ukuthi kuneyithwalo sihlukana kunama short boys khona abathwala ama short boys khona ema short girls asakhona kodwa semndeni wami akekho umntwana Godman so senzile igama manje yini hayi ngikhuluma ngento lekhona ayenzana ama short girls lese bayithethe abantu baphila ngayo ema short girls ngayibeka kancane nje nasinanga emuva labanye bangibonile bo Ethiopia bangibonile bo Egypt ngihlanganisa lezi zinto lezo ema short girls ala kamkhulu Mvukuzane abuya eEgypt naseEthiopia bangibonile ke labanye ngikhona liphezulu eEthiopia akhona bayaphila futhi Godman sesiphela ukuthi thina sikafiki kala
ayenzani No, lengingakusho nje ukuthi angeke singene kakhulu kuma short girls namhlanje. Sizawukhuluma nje ukuthi izithwalo zihlukene kanjani. Angithi ama short girls are part of ithwalo. Sitshele kancane, wena bangishaye nge-short girl angazi. Uyabona uma sikhuluma nge-short girls angeke ngene kakhulu ngizasho kancane. Ama short girls akhona uDiara noDarin. Amagama kabathwini. Labantu laba. Right, asasibuyela ekuqaleni nasikhuluma ukuthi sithwala ngecontract. Uma sithwala ngecontract usube usayiza iminyaka yakho yokuphila. Ukuthi nangabe kuthi uzophila 10 years, uzophila 10 years uphila kahle udle soft life emva kwaloko soyahamba. So ukuthwala ngecontract lo. Bese siyabuya futhi kube nezithwalo ukuthi uthwele ngawe. Uma kuthiwa uthwele ngawe usuke ukuthi nangabe ufikile umkhulu yini umvukuzane ufuna ukuthwala ngawe sifike sicheck sibuke ukuthi nangabe ufuna ukuthwala ngawe yini into lekuvumela ukuthi iyaphakamisa wena bekwenzela ukuthi hayi mina nangithwala ngama ngisafuna ukuthi ngibe nabantwana futhi noma ukuthi hayi mina ngisaphindi ngigunda inhloko noma ke ngizawuhlala ngigqoka izinto ezimnyama noma izinto ezimhlophe kuyadependa nje ukuthi una uthwele ngawe izinto ezenzakalayo lezo lesiphilako futhi abantu abaphilako ngawe so kusho ukuthi lokho ngumkhulu vukuzane ngiye ngikubeke ukuthi kuyithwalo ezi-right ezingaka problem because akunakufa phakathi and futhi awusihlabeli yabisisa izinto nje ukuthi ulandela imithetho yakhona nasithi ukuthwala uhlukile noma ke impilo lesayisaphili njengakuqala akusho ukuthi sekufanele kufa abantu noma kwenzakalani qha akufa abantu siyazi ukuthi nangabe uthwele ngawo kunokwenzeka ukuthi kuthiwe ngesikhathi esingukuthi ufuna uvuke wena ngo12 maybe uyophahla noma kuthiwe ngesikhathi nangabe uthwele ngawo wena awusaphindi uzivuke esipilini kuyenzeka nalo unakuthi uthwele ngawo so izinto nje uyabona ukuthi akusi into leyingozi kuwe ndathiwa ngithi ezinye izithwalo azinabungozi kodwa impilo yakho iyashintsha ingasafani nakuqala because ujwayele ukuthi ungayibheka esipilini example manje nasethi ungazayibheka esipilini kusho ukuthi impilo yakho ayisafani nakuqala but there is no danger ukuthi ukhona umuntu ozofa noma kanjani uyangizisa kanjani so and then lekufuna sibuke futhi izithwalo eziyingozi njengoba ngithi ukuthi kunesingozi nasingozi lesinayisingozi ngisihlukanisa ngokuthi kuchinja indlela yokuphila yakho kodwa ungafi umuntu king akunagazi emphasis so bese kuthi kuba nekuthwala sithi kuyingozi first of all nangabe kuthiwa uthwele bese kuthiwa njalo ngonyaka noma in 6 months time wena ufuna uhlabe uphahlele leso sithwalo leso vele wazi ke lapho ukuthi seyikhona inkinga siyabazi seyikhona inkinga ke lapho manje lezi zinto lezi zizohamba manje uzenza once walibala lento leyo wangayenzi seyiyaqala manje seyibuya kuphi emndenini yo mshofe yo kwenzeke futhi ukuthi uthwele wena kumane uhlaba uthiwe bohlaba imbuzi noma bohlaba imvu noma bohlaba inkomo udla abantu so ushonile ke wena nasi sithwala phela sihleli nazi izinto othwele ngazo zifuna ukuhlatshelwa manje abantwana la ekhaya bazi unkosikazi la ekhaya akazi sewuzawenzakalani kuyafika isikhathi sokuthi zidle manje akuhlatshwe sesiyaqala ke manje sesithatha umndeni and lapho futhi ukufa kwalabo bantu labo akusi abantu lesingathi maybe bayagula kuthi umuntu ugulile noma kwenzakale no it's accident bafaka ama-accident bafaka ama-accident or else uyalala nje umuntu avele ashawe ikhanda aphume igazi lemakhala ngendlebe uyathuka lapho kusuke umuntu ukuthi akusi ukuthi lo muntu loyo ufa ngekuthini sekukhona into lesesebenzayo kuye lefuna leyo gazi leyo futhi umuntu naye njalo ngeke ukuthi umuntu afe ungekufuna aqithekele igazi ithekele igazi so yinto ukuthi abantu nangabe bebathwele kwabese ukuthi umuntu soshonile noma bekune sacrifice lebekawenza
so ushonile abasazi la ekhaya ukuthi benze njani bese kuvele ingathathwa lesisho ukuthi ngesithi sekungumkhokha wala ekhaya wenzakala bakhona abantu manje yaqhubeka mkhulu bakhona abantu wena khehla lami lesithi labaphilako baphila emindenini kodwa uthole ukuthi lo mndeni lo uphila kahle kunganankinga nje kunganankinga bayiphilela kahle kodwa ekuhambeni kwesikhathi umuntu bese uyawa ungaziwa ukuthi uwiswe yini nasingabuka baningi kakhulu umthole ukuthi umuntu hayi izinto ezihamba kahle even nje singakhuluma nje ngezinto ezisimbi singakhuluma ngebaquli sikhulume abaquli abonkala thuchinkala ubabone bale phezulu ubone ukuthi kodwa naso lokuhamba isikhathi ubone sebawina hayibo kwenzekaleni ngaphela bebadla idola because uyakwazi ukuthwala umdlalo webhola uyakwazi ukuthwala ungumquli okay wo mamdlalo webhola uthwalelani ukuthi usikole kakhulu kokuqala nje ufuna uthandeke ebantwini kukhona abantu labathandekako ethimini noma kuthiwa kenzile uthi inkomo nje impela kodwa uyafaka uhlale khona egaming and bese uyayibuka ukuthi kwenziwa yini wayengaphumi kanti lo muntu lo udibane nomvukuzane baningi ubathole nje ukuthi ikakhulukazi abantu labathwala nabadlala ibhola noma ke labasemiculweni la benza ama contact yonke le ma TikTok la sebathwala phela nabantu ba TikTok bayathwala yebo phela ukuthi ufuna ukuba nema followers ubone angithi sizwa bathi ngathi kuyabhadala and manezwe ngihlele ngizibuza ukuthi uking yama followers wathwala and nangakwenzela example nasingabheka ukuthi badlali bebhola ne nabathwele the most ubobheka uthole badayile khona ukuthi umdlalo webhola uthola ukuthi kuthiwe okay la uthwala wena kufuna uhlale udayile inwele zakho uhlale simhlophe udaye emhlophe udaye akwenze into emnyama leyo daye leyo uzamsona naye akakazaza ngene lezi mnyama lo so labantu labo ngabantu like even is not ukuthi maybe badlali bebhola bala eSouth Africa noma even overseas bayathwala uthola ukuthi umuntu uhlala dayile noma unekhathe yodwa wathi nakaqala ukudlala ibhola waba nekhathe yodwa akayishintshi kwenziwa yini sefikile kuthina nanga umuntu uyahlabela uyaqula iartist so ufikile kuthina so shaya stand isodwa uhlala dayile kwenziwa yini ufuna ubheke ngalesi isikhathi angaqala kungena emculweni noma udlala ibhola noma usemculweni noma ukuphi especially abaqulu uthole sebasuthola sebafake iring ezithize la yabona mos asifakwa mahala lezi zinto abo doja kakhulu kabi manje kunala makata angabambeki yazi amakata azidojayo la sengisho ukuthi izinto ziningi wena khehla la umuntu omunye ungeke umqaphele ubone nje izinto zakhe zihamba kahle ungazi ukwenze njani kanti bekade lo muntu kungumuntu angafaki ichain manje sehlala afaka ichain le chain leyo isetshenziswe sisithwalo sakhe leso ngoba kuyakwazi ukushindwa izinto asesibekise nje mina umkhulu Mvukuzane sinesithwalo sewash nalo namiyabona sithwalo sewash nalo lwash lento yenza ukuthi izinto sami ngesikhathi uzobona para kwenze njani ngoba phela ayikho into etheni kodwa uzombona akwenzeke lelwashi lelo ahambe angaliqokile kwenze njani ugqoka silver and gold kuphela yini kunento lekhona lapho leyenziwa ngivisisa kahle sengisho ukuthi kuthwala kuhlukene kakhulu bekunene kuningi kakhulu ukuthwala idepend ukuthi nje wena ufuna ukuthwala ngani lento lofuna ukuthwala ngayo iyakuvumela yini because kufuna sicale sicheck eqala ungafika kumkhulu Mvukuzane uthi mkhulu yazi mina ngifuna nje ungipha abafana noma ngifuna ukuthwala ngenyoka nasithi siya-check uthole ukuthi idlozi lakini alivumelani nalokho ngoba abantu bofuna sibheke uma uyothwala ukuthwala ngalesinye isikhathi kuyahambisana nedlozi uma ngabe idlozi lakho lingafuni ukuthi uthwale angekuphumelele and then kuneyithwalo ezingadingi idlozi ukuthi idlozi likhona idlozi livumile noma alivumile ziyashaya zona zaphambili
usukela lapho sowenzeni sowuthengise ngempilo yakho wena, which means awusabelongi edlozini lakini. Yeah, awusabelongi edlozini lakini, which means manje awusanankinga wena nedlozi. Noma sowushonile futhi bazokufuna abakuthula ukuthi umoya wakho awukho kuphi emndenini wakini, wahamba wayothengisa ngomoya wakho kuphi enyangeni. Ngoba emadlozi akini wayengafuni ukuthi uthwale, sabe sesenzani sesiwa washifta siwabeka eqaleni, sidosa ngani ngodlini ngekani. So it means manje uthengise wena, kusho ukuthi wena usikhiphile emndenini wakini, wazosifaka kuphi la ephakathi ebantwini amagcekeni asekhaya noma enyanga leyo. So kusho ukuthi lapho uma ushona wena, example isithwalo se-contract, uma ushona wena wenze nalo bona isithwalo se-contract, awuyoba idlozi lakini, uyashona ubuye lakithi. Nofika wena umvuso ubothwelela ekhaya, uyafika naso nawuthwele siyakunika uyahamba, after iminyaka uyabuya ushona uza la ekhaya, sikufaka kuphi unga esikupini nawo. Esikupini kanjani? Ukhule esikupini phela sala ekhaya. Angithi manje phela sokuyile. Nasokuyile uzofika nobani noking naye uzofuna ukuthwala ngelokhu njana ngecontract. Simnika wena uyahamba uyosebenza ngabani ngawe. Nakabuya uking zobuya naye uking nakafika naye uba umsebenzi na. Uba umsebenzi uyafika uvusa uyafika uthemba. Umgiji. Kanjalo ziyashintshana. So awusayi emadlozini lakini. Usuke ubuyela wena uzokhululeke mhla kwafika isikhathi sakho sokuthi ushone, because uma ngabe uthwale ngecontract awufi ngesikhathi esibekwe ngomntana noma njani, ufa ngesikhathi lesinqunyiwe. Siyeza isikhathi sakho sekufa ukuthi umoya wakho so ungabuyela kuphi ekini. Yes, said. So ezinye watch ukuthi isikhathi sibe right. Yeah, ngisho ukuthi yonke into yakhe ihlala ihlelekile. Nangabe uthwele ngewash usukuthwele ukuthi izinto zakho sihambe ngesikhathi. Iwash phela aliye emva liyaphambili. Oh, so into zakho ziyaphambili. Into zakho ziyaphambili. Even sihamba nge-time frame nje ukuthi yonke into yenzako ihamba ngesikhathi. So ilona iwash alichithi igazi. Alichithi igazi. Akunamo yini if hitback yakho like. Akunama consequences. No. Ukuthi nje lengakusho nje elami lengenzayo ukuthi alidingi ngoba nangabe sikunikeza iwash sisuke sihambe sathwebula umoya wani webelungu. Yangisi webelungu malungu mabhunu noma yinsima thuneni nakhona sifike singqwabe lelo wash lelo lapho senze izinto zethu lengengizisho emva kwaloko bese sesithwebula lo muntu siyamvusa. Sengiyabuya nangizokunika iwash sengithi uyabona lelo wash uJohn lo. Na ukhuluma nalo sokukhuluma noJohn ngoba ngifusa uJohn nawo. Na ukhuluma nalelo washo ukhuluma noSmith. Uyangisiza ngoba wenzeni ngifusa uSmith lapha. So ke uma ngabe ngivuse uSmith njengoba nawe indoda ngivuse uSmith. Umthetho ukuthi wena akufanelanga ulale nemuntu uliqokile. Walala nomuntu uliqokile liyema sometime asahappy. Yo shothi izinto zakho zimile kufuna uqalele phansi wena ubuye kimi sizoqala phansi ngoba wena yenzeni usuke wayolala nemuntu uliqokile. Cabanga phela ukuthi indoda lena lohamba nayo. So uma ngabe uzolala nomuntu bese uzomulale nemuntu nayo le ndoda ikubhekile shothi eyidelela uzohamba yahamba vele. Kanjalo nebantu besifazane futhi kanjalo ngoba nabo abantu besifazane iwash nalo balithatha. Uma uthethe nalo lenzani same thing awulali nemuntu wesilisa uliqokile ngoba usuke engcenye kunosara usuke maybe kuno-ladies usuke unobani izinto ezikanjalo kuya ngokuthi sithole ithuna lemlungu omuphi salisebenzisa ngendlela zakhona alikubutshwa just nje sibeke izinto zethu sithobele umoya wakhona ukuthi ukwazi ukuthi uphakame uyosebenza. Abantu abasebenza ngesikhathi
ngoba uma ngabe sizathi sizahamba siyosebenza abantu abamnyama mina ufika late siyofika late mina kunesikhathi sakhe mina ngikhathele yo uyazi ukuthi umuntu osikhathi umuntu omnyama naka beku5 ngiyaba u7 kodwa umuntu nakathi 6 yangisisi angamana be earlier than that uyabona so ngisho ukuthi that's why masisebenzisa isithwalo sewashi siye siphakamise ngeyithwalo noma ke ngemimoya yebelungu lokho senza kanjalo ukuthi izinto zakho zihambe ngesikhathi sibanisana ngabe uthi yazi lo mnyaka ngifuna ukuthenga imoto ngifuna kwenzani kube ukuthi lezi zinto lezo losubekile ukhuluma unophahla kulelo lwashi lakho lezi zinto kufuna senzeke zenzeka ngoluphi uhlobo whatever indolo yenzabo wena kufuna ikhali yangesisi example nje ula TikTok noma ula ku channel ufuna ukungena ema-followers wenze lento nangabe manje unelwashi ukuthi mina ngifuna izinto zami sihamba kahle ngifuna achieve 1 2 3 maybe awusebenzi ngoba alikwenzela imali ukuthi uzothola imali endlini no but lizokwenza ukuthi izinto zenzeke anything lengenisela imali kufuna lento le bese iyashesha izokwazi ukucover lento leyifunayo yabisisi uma ngabe maybe njengoba sengikhuluma nje example ukuthi i-channel ufuna ukuthi nangabe ikwenzela imali ufuna ingena ama-followers amaningi kwenzela zonke lezi zinto izo reacha i-stage sokuthi maybe uthola imali you understand lokho kuyenzeka maybe ungumquli ufuna izinto zenzeke yini lezakwenza lapho uzobhukha wena wayawayo ubhukhe nje uphakame nje ungazi ukuthi wenze kanjani lapha noma sophakama ngento lengekho nje ngithi ukunendo lonayo uma ngabe uthi hayi kodwa abantu mara wenza ngcono kunabantu but hayi bamthanda kangaka khona nayo akekho umuntu ophumelelayo ngesikhathi samanje anganayo into yakhe noma ngabe yini kodwa unayo into yakhe malini wathi vele sengiyacabanga manje siyacabanga asizayikhuluma eqinile like so umuntu makakufuna afuna iwashi uyangithinta and nina ngabe senze iwashi thile iperiod ukuthi iwashi be right it's 7 days silenza ungafika senze izinto zakhona ziphahlele bese uyahamba bese uyabuya after 7 days uzothatha into zakho so angitshela mkhulu ama boys lawo njengoba nithi yenza imali like ayenza imali kanjena nga understand afika next door athatha imali yabo or athatha ama boys ahlukene la ke ngizokhuluma ngento enginayo kunema boys ukuthi nge-business la ma boys lawo akenza imali physical akwenzela imali through business whatever any business example une tavern une shop una supermarket une truck any business lonayo ukwenzela imlethela imali ema boys afika sebenza lapho isikhathi kakhulu ngabe maybe kwenze usebenza ngemathenda ema boys akwenzela izinto ukuthi emathenda sondele uma ufuna ini zenzeke so kuzinto lezo ezenzakala ngaluphi uhlobo ngendlela ukuthi une business manje bese kuba khona ke lawa la kushayela imali straight atshontshe imali straight angazi nama ithatha mkhulu angazi ayithatha kodwa angifuni ungena ngayo kakhulu kuleyo ngoba inebungozi kanjani awukwazi sesibuke nje ukuthi usuku nenhlanhla kuyenzeka ukuthi bakwenzele imali ema boys ngaphandle kwegazi but it's very rare mostly nangabe ema boys akwenzela imali aye athathe igazi into engenziwe nami kodwa kukhona ukuthi bakwenzele ngaphandle kwegazi but it's very rare yeah so kuyenzeka lokho but le nginabo mina lekwenza imali ngaphandle kwegazi ngakusho nje ngubeke ukuthi cha nganginikezwe ilimit ukuthi nami bengilande khona ukuthi abantu yobanikeza abantu abangaka ngicabanga ukuthi abantu bawabonile ama video yami ngisho ukuthi uDiana noDarren ema-shotguns anakhaya azokwenza imali ngaphandle kwenkinga but nizonikeza abantu abayi-20 ngaba yi-South Africa noma Africa yonke abantu abayi-20 kuphela ngabaningi akhe
ungibali so seyiphelile sona 19 man amasho ngolo kancane like angifuni indaba isliver si-curious manje angisafuni ungena kakhulu kancane ayabulala wona nakabulala alicela igazi akalicela igazi akulethela imali kuphela angithi bekangalicela igazi ngoba asapheli ilimit lebengikwe yona ukuthi kumvuzane hamba uyonikeza abantu babe 20 nama shotguns ama-twin bingu nabajiji abaningi babenzela ngicabanga ukuthi ama-short girls a-attract izinto ezinhle kuvuleka izinto abafuna igazi akafuni igazi awu-sacrifice ngama-short girls sacrifice yiwo ngathi a-right ne kunalezinye izinto beka-right ngoba kwamanje asastophile kodwa kungekho kudala that's why wathi angifuna ukungena kakhulu ngoba asastophile kunento errong ayiyenzile no kufike leli nani lebekuthiwa mamnikeze abantu bayawasebenzisa yeah but ngiyathemba ukuthi kungekho kudala azaphinda avuleleke basho ukuthi manginikeze futhi abantu ngisho labantu abaphile ba-rich ba-right empilweni forever ba-right empilweni and aba-sacrifice and futhi lejabula bangakwenzela babuyele ekhaya nabaqeda ukwenzela umsebenzi bayibuyela baphila impilo enormal baphila impilo enormal usho ukuthi small girls are better than ama-small boys ya singasho kanjani abetha kakhulu ne ya betha kakhulu ngoba laba bona basebenza ngegazi bafuna imali physical kodwa uma ngabe ufuna bakwenzele imali through business abasebenzi ngegazi ama-short boys labo hlukana kanjani so njengoba usho kanje mkhulu laba amabhegi bona yini lapha ebhegini sisuke sikhuluma ngelokho njani lapho angithandi ukukhuluma ngayo kakhulu kodwa ngifuna usitshele lapha emabhegi ukhuluma ngalabathole bahamba baphethe emabhegi ama-side abanye bathi amabhandi abanye bathi amaringi ya zihlukene lezi lengasho nje ukuthi emaringi iringi engasenza nje ngering inga-attracta imali many ways emaringi siyawathola kubafundisi ngama-powers lawo akalethi imali like physical kusuke kunema-power athize lafakiwe lapho lezokwenza ukuthi nathi singabafundisi senze izinto zethu uhambe right niwe nasithi fire sazi ukuthi izinto zihamba kahle sosikhuluma abantu bemaringi izinto kanjalo ema-side back into leyenza ukuthi izinto zihambe kahle kube nento lositholako lapho kodwa nathiwa ngithi kunebungoziyana okuthize lapho kulabantu abahamba ngemabheki nathiwa ngingathandi ukuthi ngikwenze lokho so wena ungitshele mkhulu endombini yakho kunjani wenza ngamathambo or uyakwazi ukubhula umuntu umbhekile cause abanye banento abayilahlela emoyeni hawu ngiyabakithi yanyiwa hathi akuthatha kubeke sike saya kwenye ukhona bafethile umbheke lapho ku channel Professor Likhuleli alahlela enye into phezulu yami emoyeni yaphinde yawa futhi so bese kunala abanye ababhula ngamathambo abanye ngamanzi wena wenza ngani nawukhuluma ngathi usukukhuluma ngogeneral into lesayiqala kudala lento awu suka lapho madoda usukukhuluma ngemvukuzane into lehamba phasi lephethe yonke into awuzwe so ngisho ukuthi yonke indlela uma ngabe ufuna sikushayele ngamathambo sikushayela ngamathambo uma ngabe ufuna ngushayele ngikubhekile njengamanje ngikutshela indaba ngitshele ngizwe indaba zakho zizakwaziwe yini ngitshele izithu bayazazi ezamkhaya iproblem mina nangikhuluma indaba ngiqala ngale lezi deep manje uyabona nongabe uke umuntu manje sesuzaba senkinga shatu angifuni ngoba angilento nasengikhuluma angizilawule yabona so manje uzabe uthi ngikhulu kodwa nangikhulu why so keep indaba efihlakale kangaka so usaba nekuphuma lana ngoba phela nase bayitholile ngoba ngizasengikhuluma uthole ukuthi wenza into wrong maybe wadlela ukufaza umakhelwane soyikhulumela manje ngona siyeke siyekeni ibe private ibe private zomtshela after so wena uyabona uyakwazi nokubona umuntu ngiyabona mina lingakusho nje kakhulu whatever into lengenzako siya-check kuqala khehla lapho sibone kuqala ukuthi yini inkinga ngoba kunabantu lothola ukuthi
benza izinto bazama ngayo yonke indlela into abazenzayo kanti abacheckile. So that's why kumqoka kakhulu ukuthi na wenza into niqale ni-check libone ukuthi le nto leniyenza uyihamba kanjani. Kunokuthi umuntu usebenzi ufuna ukuthwala kanti idlozi lakuba kade alidinga ukuthi athwale. Uyayibona lifuna nje ukuthi aphakamise umsebenzi wabo aphahle izinto zakhe zimhambele right. Ngaphandle kokusebenza lo munye ufuna asebenzise imithi kuphela angasebenzisi ngoba kunemuthi kunebuthi noma ke ihladi ngasho kanjalo. Lapho suke sikhuluma ukuthi uthola idlozi lakuba lifuna asebenzise imithi ethize lehlanganiswe namafutha ezilwane into ezikanjalo ngamhlanganisela lokho kubheda wesi. So manje ufuna ucheck kuqala na ucheck kuqala ngesikhathi sokhona ukuthi okay right uma ngicheckile uzokwenza lokho kwenzeke lokho and then izinto zakhe bese sihamba right. Ne and manje mawuthi uyabheka ku TikTok senibaningi asazi sithembe bani. Kunomunye isangoma esigcwalelwe inyosi. Omunye isangoma esihlale singene emanzini. Like nibaningi manje ise ume life wamampela umbona kanjani like asathembi nabantwana uma ibeka bhemi crystal meth sekapholile sekayathwaza. Omunye ubuye rehab athi niyabona manje. Singasho nje ukuthi sekunzima kakhulu kodwa uma uya enyangeni ngiye ngithi uma na uzoya enyangeni mina abantu bayangifonela benze appointment kuqala kimi. So umuntu before ezenyangeni babake bazame ukuthi baphahle kuqala. Na ufike enyangeni emzini wenyanga ufuna ufile lokho ufikile emzini wenyanga uyayifila lento nawe uyangisiza ukuthi hayi ngifikile. Kodwa uma ungabe uzofika emzini wenyanga ufike nje like akunashintsho akunalutho ufuna ube siyakubuka lo ukuthi there's something wrong. And na ufike enyangeni lekuthi yenza izinto inyanga yenza izinto ufuna ukubona la ukuthi le nyanga yenza izinto. Ungafiki enyangeni kuthiwa yenza izinto kodwa la ibheke uyabona ukuthi iyadlala lo. So wena ngokuya ngokubona kwakho kophi ukuthwala okwakubona ukuthi ukuthwala like ukudeep because lo lesizithwala kwama boys kwa mina ngifuna ukwazi lokuthwala ukudeep engakaze ngezwe ngako wathi kunokuthwala kusona ngakwazi. Ekhehla uyabona uma ngabe sikhuluma ngokuthwala ukuthwala singakwenza kube deep singakwenza kube lula. It depends ngema consequences lalandelako. Because ukuthwala ukudeep phela singathini ukuthi na uthwele ngethi kuzofa wena noma uthwale ngekuthi uthwele na uthwele ngefamily ngoba kwenzeka phela ukuthi abantu uthola ukuthi uhambile wayenyangeni wayothwala kungakapheli viki sekushona umuntu ekhaya into lengafunekile sizinyanga nje njengoba mina ngumvukuzane into lengayifuni leyo angifuni umuntu lozothwala ngeligazi la kubo noma ngegazi lebantwana because umuthwala siphilela izingane siphilela ifamily zethu. So umuthwala uthwalela ukuthi uyophilisa kahle labo bantu labo. So uma uzothwala nawo but bona bayafa what's the use of ukuthi uthwale? Ufuna ukudla imali yiwa. At the end of the day awukwazi uenjoy imali ube ngapha abantu bafa. So I enjoy leyo mali. So when you approach inkabi like in terms of or ikhona istory ozaziyo ngeinkabi thwala wa kanjani menkabi? Inkabi wena khehla lami ziyayenza into leziyenzako. Singasho ukuthi kunabantu laba specialize ngezinto esifana nalezo ukuthi bona nje ba specialize ngeinkabi. Mina into lengiyenzako ukuqinisa abantu. Hayi ukuthi ngiqinisele umuntu ukuthi ayobulala umuntu. No, angikwenzi lo. But uzofika umuntu athi mkhulu mine ngiyibodyguard. Mkhulu mine ngisebenza ka G4S ngikade imali. Mina ngisebenza kuphi? Ngicela ungiphilise mkhulu ukuthi ngingadubuleki. Into lengiyenzako leyo. Lokunye ukuthi ngithi ngizawufika inkabi ngithi ngiyayiqinisa ukuthi izobulala abantu no angikwenzi lokho futhi nje angifuni. Engikwenza kodwa umuntu uyafika lemkhulu uyazi sikade imali thina. So
ungahamba ku-right ekuseni kodwa bese kungena ikhona ukuthi angisekho ngoba ngani ziyabuya la ngaphandle bayifuna le mali so ngiqinisa abantu abanjalo mnekhehla lami ne so lesikhuluma ngokuthwala nani imisebenzi yakho kahle kahle yini una specialize ngani so if umuntu osekhaya lapha kwazi ukuza kuyo khehla lami ngispecialize ngebusiness ngabantu labafuna isoft life so nawufuna isoft life it depend ukuthi uze wazothwala noma uze wazophakama ngizokuphakamisa ungathwali ngidila nje ngemuntu othi ufuna imali mina because ukuthwala indlela lelula yekushesha ufike lo ufuna ukufika khona bese ukuthi ukuphakama usuke ungathwele usuke nguphakamisa example uma ngabe uzothwala maybe it can take you 7 days 14 days kubonakala ukuthi le ndoda ibuye kothwala yangisiza kodwa uma uphakeme uzophakama it can take you inyanga ukuthi kubonakala ukuthi hayi izinto zakho zihamba kahle usuku uphakeme ngidila ngabantu abanjalo labafuna isoft life une business alihambi kahle wenza amathenda awusawathola amathenda any business lokudila ngalo lolibona ukuthi seliphansi ngilungisa lokho ngiphinde ngidile ngabantu lekuthiwa batheleleke imikhokha noma ekhaya bekunobantu lebebathwele bangazi noma ukuthi ngathini kunezinto ezenzakala kudala ukuthi abantu bebathwele bese bayafa zishiye izinto ekhaya bangazi ukuthi bazozenzani umkhulu ufika ngene lapho abone ukuthi kwenziwani aphakamisa izinto ezikanjani lidila nje ngebantu abafuna ukuphila kahle isoft life ne so mara mkhulu kwabona youth yamanda sekho much engaged namasiko wethu most of youth yamanda sizazi ithakazelo zethu imbeleko asinayo ucabangani ngeyouth yamanje regarding kwisinto lengakusho mina ngathi nje iyouth lekhona mayibuyele emasikweni ngani because uzobona izinto zakho zingahambi kahle ngoba ngani awusazi nesibongo sakho uma ungabe ungasazi isibongo sakho ukuthi wena wakabani uzibiza ngesibongo sika mama kodwa isibongo saba besikhona lapho ufuna ukwazi nangabe kuyenzeka ukuthi uzibize ngesibongo sika mama ungasazi isibongo sika baba uthi uyakuyafunisa uthola ukuthi vele noma makazi ngisizwe kodwa ke thina sizinyanga siyakwazi ukuthi lento leyo siyilungisa kanjani umphahlela kanjani umuntu longasazi isibongo sakhe nangabe kuthi uyahamba kuthiwe izinto zakhe zivalekile ngendaba yesibongo noma ngendaba yemasiko sinayo indlela sizinyanga ukuthi simphahlela kanjani umuntu langasazi isibongo sakhe ukuthi izinto zakhe zihambe kahle so mkhulu mina ngingeza kuwe like ngiyi1 ngezi nefamily yami ngifuna ukugeza mebathi mele uzothola imbeleko or mele umsebenzi mele umalume like ngazizela mina yes uyakwazi ukwenza lokho sibuke lokuthi kunewenzeka example njengamanje emasiko abantu ukukholwa siyakholwa ne ukuthi bayakholwa abantu ngisho njalo bakhona abantu abakholwako kodwa labese balahla emasiko uthola ukuthi umuntu uyakholwa ekhaya kini uyiwe esondweni wena uhlushwa simo sesintu ifamily yakho ayizingeni uyakwazi ukuthi uzihambele enyangeni uyozilungisela izinto zakho zihambe kahle uyeke ifamily bahambe bayoba holy wena ucabangani ngoholy njengoba uholy khehla lami nasingakhumbula kahle mina ngilenyaka le laziwe neBhayibheli nasingakhumbula kahle Jesu uthe noma ngikuthe angizange kuzoqitha amasiko kodwa ngize ngizowaqalisa which means noma phindathi uma sikhuleka asibakhumbule lesithi thina bafile ngoba abafile balele one of the days bazovuswa which means now uma sikhuleka kufuna sikhumbule nanabalele uyangizisa usho ukuthi ke manje nasibuka inkolo kukhona lefike iphazamise khona uma singayazi bantu babese bayaduka bese babiza emadlozi akubo noma ke abantu abalele ngoba lithi iBhayibheli balele bazovuswa one of the days so now lithi masibakhumbule
so now ufike soneni bese kuthiwa uma wakho akusafanele umkhumbule selidimona how ukuthi umzali wakho uzele selele aphenduka belidimona so ilesifike bese silahleka khona ubone izinto wathi umuntu mina sengihambile isonto ngiyathandaza kodwa izinto zama zilungi buyele emasikweni lengakusho nje iyouth noma kabantu labaphilako baseyouth noma izinto zingakhambeli kahle awuqale ubuke umsamo wakho ubuke ukuthi emasiko uyawalandela yini kwenze ukuthi ungalandela emasiko izinto zakho sifasi ayish because usiyer because abanye ama understand uyameetha umazi leyo muntu yomtholaphi yabo so if unale problem leyo ngaya kumkhulu ngakulungisela if uneyinkinga ngakina abafuni ukuthi uye emasangomeni ungaya kumkhulu uzokulungisela if ufuna ukuthwala ngewashi ngehairstyle umkhulu uzokulungisela if ufuna ukuthwala recklessly umkhulu uzokulungisela if like anything nje umkhulu khona uzongishela ama details wakhe then mina ngizonipha wonke ama details kamkhulu ne hey mkhulu into yona ukushaya amakhotshini ayithi ugcina hey patient ekeyeza kuwe yak request us something that's very scary wathi nawe angeke ngisho ukuthi bobani just ungasho istory sebake bafika kune efike ithi line ilokhunjani patient ithi mkhulu mina sengihluphekile anginendaba nginganikela la ngengane so uvela ubone ukuthi hayibo ndoda nawuthi unganikela ngengane usho ukuthi uthola ukuthi hayi mani nginemntana ngaphandle lengamzala ngaphandle ngifuna ukunikela ngaye noma njani izinto lezithi mina zifikile kimi ngifike ngizireject because abantwana engibathanda kakhulu abantwana ngibathanda kakhulu nje into leyifamily umuntu nangabe eza kimi mageze abe azi ukuthi ufuna kuzophilisa ifamily yakhe kahle but uma uzoza kimi ungitshele ukuthi ufuna ukuthi maybe uthwale ngebantwana bakini or ubulala abantu lowa angupromote futhi akufuni ngiyajikisa sebavelile ke abantu abanjalo bafika kimi bafike kanjalo so but ngifike ngiba rejected angikwazi ukulungisela into efana naleyo because ufuna ukuba rich nje because ufuna kwenzani kondla lomndeni so why uzofuna ukubulala so izinto esifana nalezo ingiloko nje ngathi lokufike kuthuse kimi ifike bese ngiyareject lo but uma ngabe ufika uthi ufuna ukuthwala ngawe hayi ngiyahlohla fast so hlohle ngakhe mabhekile sibala nje inamba 50 hayi ukhumbule ukuthi kudala kayiqala le you actually mabhaya kwi-industry industry ezihlukene industry ahlukene kakhulu music ukhona kwamsebenza nayo bathwele nabantu ku music ngeke ngabekise eqaleni ngathi ubone umuntu ukuthi lo muntu powerful kunalo kodwa kuthandwa lo yini thwele lo muntu sikomoda ungabize emakhaya nyambulisa mina sikomi Ukraine bawuthaka ndo fly abroad shout out izinja awuchazegazi ihambile take grand izinto zenze kamnandi uphilisa of flight ungayi-understand ukuthi kuso flight I was know to say airplane when ucabanga to say taxi bathwele abantu ngaphandle futhi phela uyakwazi ukuthi uthwala ungazi uyakwazi lo into esishoyo uyakwazi ukuthi uthwale ungazi kanjani man no sesizoyivala como shit leso sizoyivala engakusho seyikhona le ukuthi uthwale nje ungazi mina ngihamba nje ngiyokhunjana ngiyokuthwalisa ngithwalele wena nje ukuthi wena izinto zakho zambe right mkhulu wangayi mara mkhulu ucabanga ukuthi into zami zihamba right wangayenzi lento le manje mkhulu ngithwalele sojwayela bala mkhulu guys sizibona le khehle uyasho sizibona khehle la cabanga ngabe kudala bathwala ngami into zami kudala zaphela no phela uma sengiyayicabanga ngabe bethwele ngawe basuke like njengami nje uyakwazi nangabe mina ngizibona ukuthi ni right ufuna ukuthwalela umuntu ukuthi izinto zihambe kahle uyakwazi especially family la family uthi hayi mana sewuthi ngiyophakamisa ngihambe ngiyothatha into bese sengiyabhadlazi ngifuna abantu umfowethu mani udadewethu izinto zakhe zihambe grand zihambe right uthwele wena kodwa uthwalela bona
Yes, so yena affect indawo. I'm affecting ndawo yena ubona nje izinto zakhe zikhahlela ziba right. Hayi bafethu abantu abaviewile lapho bafethu manje ngangiphahlela nonke. Hayi nizobe ningisizile. Yeah. Ziyahlukana kithi kuba nesithwalo leso ukuthi si allowed ukuthi sivumele ukuthi uthwalele abantu. Kuyangithi lesithwalo leso lembunika sona si accommodate ne family. Kukhona ukuthi uyothwala usithwalela wena ube right ube one. Kukhona ukuthi na uthwala ngokutshela ukuthi lesi ngesithwalo uyakwazi ukuthi ne family uyikhulumele izinto zabantu right. Okay. Yeah. So nalaba esontweni bayothandaza bayothwala. Uyakhona kwesontweni hawo angithi uthandazela thini. Oh esontweni hayi ubongibeka nami enkosini. Uyongithwalela. Yafana ke nasekuthwaleni nawe enyangeni uyakwazi ufika ubeke umuntu wakini enyangeni ukuthi naye abe right. Oh into eyi-1 le. So mina mambhekile ngifanele siphi isithwalo ngokubona kwakho. Ya uyabona wena nangathi ngiyabheka nje ukuthi ungafanelwa isiphi sikhona lesithwalo sekuthi na uthwele kufuna ube nalaba kakhulu amanye nyonamuka ifika mos. No nawushaya nje wena izinto zakho ziyakhanya. Yeah bangithanda kanje engaba ibhilone nganiyenzani ngihamba ngolayini. Hayi mina ngifuna sewatch lesokushaya mkhulu cha kumele ngikhumule every day. But nje izinto zabe sihamba right. Kufana nekuthi uyabona umuntu odlala ibhola. Udlala ikhona udlala ibhola ukuthi uyayithanda uze kumnandini but uyahola. So now uzabe uze kumnandini but hayi great. Yo mara cabanga every day uyafesha no. Hayi ngizame. No but yeah izinto zakhona nje khehla lami lesingakusho abantu mabalandela amasiko babukelela babukelabo lapho babukela khona mabameke sure ukuthi umuntu mabathathe isinqumo. Thatha decision ngempilo yakho kusese you can still change your life ungatshintsha umndeni wakho usukume nje wena uthi asengiphume ngiyobona banaphi bendabuko kodwa baqaphelene nibabheke ukuthi uya kuphi because abanye banamanga especially laba bagcwele ku TikTok ayangibathembi ngesithili ukuthi bagcwele ku TikTok nakhedlela ngide nje ngithi kancane ngoba ku TikTok singasho ukuthi noma ke social media njengoba manje nje social media social media nasinjalo TikTok is also social media so but it make abantu ukuthi mina nje kunabantu labasuka bo America basuka bo UK beze kimi bazofuna usizo babonephi babona bo khona la kumabona bo I understand so sengisho ngasho ukuthi I social media yenza izinto zabalula abantu bakwazi ukusazi kabantu bayangazi bo Cape Town bayangazi South Africa yonke bayangazi America nawufuna ukubona I can even check ifone yami ngikukhombisa ukuthi lana bengikhuluma nomuntu wase America lana ngikukhombisa ukuthi lana bengithumela imithi eAmerica ngithumela umuthi eUK WhatsApp no ngithumela imithi ku DHL ngikukhombisa ku WhatsApp ukuthi lena beya if you want to do it I can do it just to show ukuthi the social media the power ukuthi abantu bakwazi ukuthola usizo babuke bangasazi bro show isiza kakhulu so but that's why ngithi but asibhekeni ukuthi leyo nyanga loyithola ku social media iyawazi ukwenza umsebenzi nawo kahle abafethu mina ngisafuna nokuya eAmerica kanti nani nenkinga hayi angisayi nawe bafuna inyanga bafuna inyanga bayafika nje mina sengebe sebafikile kimi labanye beza straight even now la but nje kubonisa nje nasiphuma ifonini yami kukhona lo plana phakathi kule nyanga uplana ukuza la usuka kuphi usuke eUK so uzofuna usizo sengimenzela usizo ngimthumelela izinto ase UK uthi mkhulu manje sengifuna kufika mina straight phakathi uzongibamba ngezakhe izandla yes uhlule iUK yonke akhona uwe wabuya wezana yes bafethu idlana umuthi hayi umkhulu uyanitshela umuthi mawudliwe one cut okay bafethu mina into enginganitshela nabafethu ukuthi as umuntu omnyama do what's best for you do what works for you if you believe la ku Jesus do it as long as ikusebenzele if you believe emuthini do it as long as ikusebenzele life is a universe it's energies exchanging of energies everything works kuya ngokuthi wena ubelieve so mkhulu angishayele ngevalelisa ungitshela ukuthi bazokuthola wena king wena uthwele wena lo zonke lezi zinto zokuthwala lo muntu unazo iwash iring udayile yayibona nje le uhamba nawe hayi funa sicaphele no lengakusho nje ngoba sengishilo nje khehla lami ukuthi
ngibonga kakhulu ukuthi ningibize nizofuna ukuthola ulwazi oluthize ukuthi ukuhamba kanjani njengoba sengishilo thatha isinqumo mlaleli noma ke mbuke thatha isinqumo ngempilo yakho wazi ukuthi ufuna empilweni ungezwa nabantu ungayi ukuthi ubani uzothini thatha i-decision uwedwana and then ubone imphumela umkhulu uvukuzane Gcilaza Mathakathi silwane semhlolo imvukuzane ihamba phansi ayibonakala ngomsebenzi abanye abayazi abazange bayibona kodwa babona le ihambe khona umkhulu uvukuzane leyo hleli phezulu eRustenburg esikoleni sakhe esikhulu ema lokunjana uyatholakala uyangithola ke nami ku social media njengoba ungithola njengamanje la TikTok uzongithola umkhulu uvukuzane uyangithola inamba zami it's 082 451 8552 njengoba uzibona izibhaliwe la ngaphansi uthindana nomkhulu awuzothola omunye umuntu uthola mina straight ngqo ne ayi mina bafethu ngiyalazi igama Ontariana aka Mr Soweto Kafela ya Motsiba aka Mr Cool himself ningathi manje ngibona ngine Porsche ningijudge ngine Rolex ningijudge omunye nomunye akanaka indaba zakhe uthi imali ngiyithola phi ukuthi kushone bayo kushona kumele kungafi umuntu mkhulu yeah ukuthi kwenzakalani nina nje okwenu ukuthula nje so don't labantu osebenza nabo hayi wathi abakho nyabala yabona bayachita ngicala ngabo nyabala so bafethu click the membership button to become a member and get exclusive content. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uthi Soweto Siketo bafethu, make sure you pull up and Kota and Chill Studios to do your own podcast, make music, uzoshaya camp, ngizokuhlanganisa nomkhulu mawufuna ukuthwala. If you have family problems umkhulu uyazixazulula, if uyagula umkhulu uyakusiza, ungasayisibhedlela bakuncamula inyawo umkhulu angakusiza ukuthi lingancamuki angisho libe right. Yayibona indaba le. So okuningi sokuzwa mase sifika kwakhe. Yes. Isikhathi masiya, but then thanks for watching, thanks for liking, thanks for commenting. Peace out. Sibonge kule ndawo.